دوست باشید، اتفاق باشید، شکرانه همین دولت کنید، شکرانه همین سرزمین کنید، شکرانه کنید که چنین وطن عزیز و محبوب دارید. ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. Нашри муфассали барномаи иттилоотии ахборро мустақиман манзуратон менамоем. Дар студия манучер маҳкамзода. таҳлилҳо нишон медиҳанд ки сайёҳӣ дар тоҷикистон соҳаи афзалиятноки иқтисоди миллӣ эътироф гардида, дар ин самт чорабиниҳои зиёде амалӣ гардида истоданд ки ба рушди сайёҳӣ дар ҷумҳурӣ, аз ҷумла сайёҳии дохилӣ, заминаҳои мусоидро фароҳам меоранд. бо мақсади рушди сайёҳии дохилӣ, муаррифии имкониятҳои бои таърихиву фарҳангӣ ва табиии кишвар, тарғиби тарзи ҳаёти солим, инчунин баландбардоштани ҳисси ватандӯстии кормандон, хатсайри сайёҳии душанбе балҷувон ховалинг душанбе ташкил карда шуд. ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. сафар намудан танҳо сайр кардан нест. ин ошноӣ бо як гӯшаи зебои тоҷикистон, ватани нозанини мо аст ва хушбахтона ҳар гӯшаи тоҷикистон зарфиятҳои хоси худро дорад ки мо бо сафар ва сайр намудан бо ин қадар беназир будани табиат ва таъриху фарҳанги хеш ифтихор хоҳем кард. дар идомаи татбиқи барномаи хатсайрҳои сайёҳии дохилӣ барои кормандони сохторҳои мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе рӯзҳои 25-26 июли соли равон хатсайри сайёҳии душанбе балҷувон ховалинг душанбе ташкил карда шуд. дар хатсайри мазкур кормандони сохторҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе намояндагони воситаҳои ахбори омма иштирок намуда аз мавзеъҳои муҳими таърихӣ, фарҳангӣ ва сайёҳии ноҳияҳои балҷувон ва ховалинги вилояти хатлон боздид намуданд. нахуст иштирокчиён аз муассисаи давлатии маркази таърихиву фарҳангии балҷувон дидан намуда бо таърихи ин ёдгории қадима, нақши он дар таърихи давлатдории тоҷикон ва имкониятҳои сайёҳии ноҳияи балҷувон шинос шуданд. иншооти мазкур яке аз ёдгориҳои таърихии ноҳия ба ҳисоб рафта, ҳамасола шумораи зиёди сайёҳони дохиливу хориҷӣ аз он дидан менамоянд. марказ дорои толори калони намоишӣ, осорхонаи таърихӣ, китобхона ва гӯшаҳои махсуси фарҳангӣ миллӣ мебошад. ҳар як гӯша бо ҳунари баланди меъморӣ ва тарҳи замонавӣ оро ёфта таърихи қадимаву фарҳанги ғании мардуми тоҷикро инъикос мекунад. дар осорхонаи ин мавзеъ намунаҳои нодири санъати дастӣ, нигораҳои қадимӣ, ашёи рӯзгори ниёгон ва асарҳои муҳаққиқону адибон ҷой дода шудааст. сипас иштирокчиён аз осорхонаи таъриху кишваршиносии ноҳияи балҷувон боздид намуда бо мероси таърихиву фарҳангии ноҳия, бозёфтҳои бостоншиносӣ, ашёи нодири таърихӣ ва намунаҳои ҳунарҳои мардумӣ шинос гардиданд. баъдан иштирокчиёни хатсайр ба ноҳияи ховалинг сафар намуда аз мамнӯъгоҳи таърихи фарҳангии султон увайси қаранӣ боздид карданд. зимни боздид иштирокчиён бо таърихи ин мавзеъ, арзишҳои маънавиву фарҳангии он ва имкониятҳои рушди сайёҳӣ дар минтақа аз наздик ошно гардиданд. шоми рӯзи аввал барои иштирокчиён чорабиниҳои фарҳангиву фароғатӣ ташкил гардида, баъдан филми ҳунарии марде аз сарнавиштро ба таври дастаҷамӣ тамошо намуданд. рӯзи дуюми хатсайр бахшида ба 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ҳамоиши маърифатӣ баргузор гардид. дар ҷараёни ҳамоиш аҳамияти истиқлоли давлатӣ, дастовардҳои даврони соҳибистиқлолӣ ва нақши он дар рушди соҳаҳои гуногуни мамлакат аз ҷумла сайёҳӣ мавриди баррасӣ қарор гирифт. дар идома иштирокчиён аз маҷмӯаи сайёҳии ховалинг боздид намуда бо имкониятҳои фароғатӣ, инфрасохтори сайёҳӣ, табиати нотакрор ва манзараҳои зебои ин минтақа шинос шуданд. ҳамчунин ба онҳо иқтидори рушди сайёҳии таърихӣ, фарҳангӣ ва экологӣ дар ноҳияи ховалинг муаррифӣ гардид. дар идома иштирокчиён дар деҳоти ба номи ғаффор мирзои ноҳияи ховалинг аз деҳкадаи сайёҳӣ ки яке аз мавзеъҳои навбунёди сайёҳӣ ва тамошои фароғатӣ ба ҳисоб меравад боздид намуданд. ба меҳмонон шароити истироҳату фароғатӣ, инфрасохтори сайёҳӣ, табиати нотакрору манзараҳои зебо ва имкониятҳои рушди сайёҳии экологию оилавӣ муаррифӣ карда шуд. деҳкадаи сайёҳӣ дар қисми ҷанубу шарқии ноҳияи ховалинг аз маркази ноҳия дуртар дар масофаи 10 километр ҷойгир буда, дорои ошхонаи барҳаво бо 50 ҷойи нишаст дар як вақт, мавзеи гулханафрӯзӣ бо меъмории таърихӣ,
ҷойҳои бозӣ ва дилхушӣ ва роҳраву гулгаштҳои назарабо мебошад. дар солҳои охир рушди сайёҳӣ ҳамчун яке аз самтҳои муҳими иқтисоди миллӣ мавриди таваҷҷӯҳи хос қарор гирифта. барои муаррифии таърих, фарҳанг ва табиати нотакрори Тоҷикистон заминаҳои мусоид фароҳам оварда мешаванд. дар ҳамин росто деҳкадаи сайёҳӣ бо мақсади муаррифии тарзи ҳаёти суннатии мардуми тоҷик бунёд гардида дар он намунаҳои беҳтарини меъмории миллӣ таҷассум ёфтанд. биноҳо ва иншооти деҳкада бо услуби анъанавӣ сохта шуда шаклу намуди онҳо ба хонаҳои қадимаи тоҷикон шабоҳат доранд. истифодаи унсурҳои миллӣ дар тарҳи биноҳо, айвонҳои кандакурӣ, деворҳои ороёфта ва муҳити зебои атроф ба ин мавзеъ ҳусну таровати хос бахшидааст. нақши деҳкадаи сайёҳӣ дар ҷалби сайёҳии дохилӣ ва хориҷӣ назаррас арзёбӣ мешавад. мавҷудияти чунин маҷмӯа имкон медиҳад ки меҳмонон на танҳо аз манзараҳои зебои табиати ноҳия баҳра баранд, балки бо фарҳангу тамаддуни бостонии тоҷикон аз наздик шинос шаванд. ин иқдом метавонад шумораи сайёҳонро афзоиш дода, ба рушди хизматрасонӣ, таъсиси ҷойҳои навикорӣ ва беҳтар гардидани вазъи иқтисодии маҳаллӣ мусоидат намояд. меҳмонон инчунин аз осорхонаи ҷумҳуриявӣ ба номи восеъ ва боғи атрофи он боздид намуда, бо нигораҳои таърихӣ, мероси фарҳангии минтақа ва муҳити ободу зебои ин маҷмӯа шинос гардиданд. осорхона дар зодгоҳи қаҳрамони халқи тоҷик восеъ қарор дошта, дар он нигораҳои таърихӣ, ашёи рӯзгори қаҳрамон, дастхатҳои қадима ва дигар ёдгориҳои арзишманд ба намоиш гузошта шуданд. боғи осорхона низ бо табиати зебо, дарахтони кӯҳансол ва манзараҳои нотакрори худ барои меҳмонон ҷолиб аст. меҳмонон ҳамзамон аз маҷмӯаи варзишию сайёҳӣ дар деҳаи дараи мухтори ноҳияи Ховалинг дидан намуданд. ин маҷмӯа бо иншооти варзишӣ, инфрасохтори муосири сайёҳӣ ва шароити мусоид барои истироҳату қабули меҳмонон яке аз марказҳои муҳими рушди сайёҳӣ дар ноҳия ба ҳисоб меравад. хатсайрҳои сайёҳии дохилӣ бо мақсади рушди сайёҳии дохилӣ, муаррифии имкониятҳои бои таърихиву фарҳангӣ ва табиии кишвар, тарғиби тарзи ҳаёти солим ва баланд бардоштани ҳисси ватандӯстии кормандони мақомоти давлатӣ роҳандозӣ гардиданд. татбиқи ин иқдом дар асоси дастури раиси шаҳри Душанбе оид ба рушди сайёҳии дохилӣ ба роҳ монда шуда то моҳи октябри соли 2026 баргузории силсилаи чунин хатсайрҳо ба минтақаҳои гуногуни сайёҳии кишвар дар назар дошта шудааст. дар доираи таваҷҷӯҳ ва дастгириҳои пайвастаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нисбат ба рушди соҳаи авиатсияи гражданӣ ва тавсеяи имконоти ҳамлу нақли ҳавоӣ нахустин ҳавопаймои нави Боинг 737 Max ба парки ҳавопаймоии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди ширкати ҳавопаймоии Somon Air ворид гардид. тафсилоти бештар дар гузориши Зоиршод Тағоимуродзода. нахустин ҳавопаймои нави Боинг 737 Max ба парки ҳавопаймоии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди ширкати ҳавопаймоии Somon Air ворид гардид. ин тадбир дар арафаи таҷлили ҷашни бошукӯҳи миллӣ 35-солагии истиқлоли давлатӣ амалӣ шуда барои таъмини хизматрасониҳои босифат ба мизоҷон замина мегузорад. ҳавопаймои нави Боинг 737 Max ба шарафи донишманди бузурги тоҷик, файласуф ва табиби маъруфи асри миёнагӣ Абу Али ибни Сино номгузорӣ шудааст. маврид ба таъкиди хос аст ки бо дастгириҳои пайвастаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соҳаи авиатсияи гражданӣ солҳои охир рушди назаррас дошта барои беҳтар намудани сатҳу сифати хизматрасонӣ ва густариши иртиботи ҳавоӣ тадбирҳои муҳиму саривақтӣ амалӣ мегарданд. агентии авиатсияи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои васеъ намудани ҷуғрофияи парвозҳо аз тамоми имконияти мавҷуда истифода намуда ҳамкориро бо созмони байналмилалии авиатсияи гражданӣ ва мақомоти авиатсияи граждании кишварҳои ҷаҳон тақвият медиҳад. ворид гардидани ҳавопаймои нави Боинг 737 Max барои рушди соҳаи авиатсияи гражданӣ, боз ҳам васеъ намудани шабакаи хатсайрҳои байналмилалӣ, зиёд кардани шумораи парвозҳо ва беҳтар гардидани сифати хизматрасонӣ ба мусофирон заминаи мусоид фароҳам меорад. тибқи нақша ин ҳавопаймо нахуст дар хатсайрҳои байналмилалӣ ба самтҳои Душанбе Сеул, Душанбе Пекин, Душанбе Минск ва Душанбе Лондон парвозҳо анҷом дода, мин баъд дар дигар самтҳо низ истифода хоҳад шуд. ҳамчунин то охири моҳи августи соли равон боз як ҳавопаймои нави Боинг 737 Max ба парки ҳавопаймоии Somon Air ворид карда мешавад. ин тадбир дар доираи талаботи барномаи давлатии рушди авиатсияи граждании ҷумҳурии Тоҷикистон ва амалисозии қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба татбиқи сиёсати осмони кушод амалӣ шуда имконияти ҳамлу нақли ҳавоиро боз ҳам густариш медиҳад. Ladies and gentlemen,
Welcome to Tajikistan, the land of mountains, traditions, and hospitality. идомаи ахбор. پایداری استقلال دولتی به فراهم آمدن شرایط مساعد در رشد اینفراستراکچور سطح محل زمینه گذاشت. ساکنان و صاحبکاران ناحیه واسع با جانبداری از سیاست سازنده حکومت کشور در آبادانی و بنیادکاری‌های سطح محل اقدام‌های شایسته نشان می‌دهند. چون این اقدام را ساکنان دهه نوآباد جماعت دهات توگرک ناحیه ادامه بخشیده راه‌های محلی را نوسازی کرده ایستادند. گزارش همکاران ما در این خصوص. این صحنه میدان سازندگی و آبادکاری است. در دهه نوآباد جماعت دهات توگرک ناحیه واسع کارهای تجدید و نوسازی راههای ماشینگرد با استفاده از تکنیک‌های ساحوی و اشتراک فعال ساکنان با مرام ادامه دارد. روند کارهای راهسازی روز از روز سرعت بیشتر گرفته از اتحاد و همبستگی و عزم و اراده قوی ساکنان دهه نوآباد درک می‌دهد. این همه گواهی آن است که با وحدت و متحدی، مهنت حلال و محبت به وطن میتوان هر مشکل را آسان و هر گوشه دیار را باز هم آباد و زیبا گرداند. به مناسبت استقبال از جشن بزرگ و مقدس ملی 35 سالگی استقلال دولتی با سهم و تشبث ساکنان محلی منفرشنمایی راههای ماشینگرد حدود دهه نقشه‌گذاری شده، عین زمان مرحله اولی کارهای عملی در این سمت آغاز گردیده با وسعت جریان دارد. طبق لایحه در مرحله اول تجدید و منفرشنمایی راه مرکزی دهه در نقشه بوده، دهه را با شاهراه اتومبیلگرد ناحیه واسع شهر کلاب میپیوندد. در این حدود راه منفرش شونده مسافه بیش از 2 کیلومتر را تشکیل میدهد. تاکنون در مسیر راه تجدید شونده روشننمایی تامین کرده شده، در آینده از دو جانب راه جویبارهای آبروی بتونی نیز ساخته می شود. حالا با جلب تکنیک‌های راهسازی روند سنگفرشنمایی و مستحکم و استوارگردانی زیرخبطی راه ادامه داشته، پس از انجام با صفت مرحله ابتدایی کارهای ساختمانی روزهای نزدیک منفرشنمایی راه مذکور آغاز می‌گردد. ساکنان نیز با حشر دستجمعانه در روند کارهای راهسازی با قوه دستی حصه‌گذاری نمودند. خوشبختی و بزرگی ما مردم تاجیکستان در متحدی ماست. همین سرجمی مردم بود که روز تا روز آبادانی در دهه نوآباد زیاد شده ایستاده است. با سهمگذاری ساکنان وطن دوست دهه راههای ماشینگرد محلی نوسازی گشته ایستاده است. علاقه تخت و انوارکنی راهها قریب که به آخر رسیده، روزهای نزدیک اسفالت پوشکنی آغاز می‌گردد. اما همین آبادانی ها با افتخار جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی است. وسعت چنین تدبیرهای بنیادکاری و سازندگی مخصوصاً روانه گردیدن توجه بیشتر به رشد اینفراستراکچور سطح محل در ناحیه واسع از اقدام و تشبث‌های هدفمندانه مقامات اجرایی حکومت دولتی و جانبداری ساکنان از سیاست سازنده حکومت مملکت درک می‌دهد. تطبیق چنین هدف‌های سازنده و آبادانی راه‌های محلی مشکلات ساکنان را برطرف ساخته سطح نیکوحوالی مردم را باز هم بهتر می‌گرداند. تعمیر و اسفالت پوش شدن راه‌ها هم برای پیاده‌گردان و هم برای رانندگان عموما برای تمام مردم دهه بهبودی‌های زیاد دارد. مخصوصاً آبادانی راه‌ها برای ما رانندگان مشکلات را آسان می‌کند. بعد اسفالت پوش شدن راه‌ها ما دیگر مبلغ زیاد صرف کرده زود ماشین خود را تعمیر نمی‌کنیم.
мусофиркашонӣ ва боркашонӣ осон мешавад. ин иқдоми созанда намунаи равшани меҳнати содиқона ва ҳисси баланди ватандӯстии мардум мебошад. роҳи мазкур то ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ мунфарш гардида мавриди истифода қарор дода мешавад. қаблан давоми соли ҷорӣ бо чунин ташаббускориву муттаҳидӣ ва саҳмгузории мардум дар саҳни муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 12 деҳаи Навобод бо назардошти норасогии ҷойи нишаст 4 синфхонаи нави иловагӣ сохта ба истифода дода шуд. ҳамзамон дар яке аз гӯшаҳои дигари саҳни муассисаи таълимӣ бо дастгирии ҳукумати мамлакат бинои нави синфхонаи томактабӣ бо фарогирии 60 нафар наврасон бо муҳайёсозии инфраструктури зарурӣ бунёд шуда корҳои сохтмонӣ дар марҳилаи анҷомёбӣ қарор дорад. сокинони деҳа бо сарҷамъӣ ва рӯҳияи баланди масъулиятшиносӣ барои беҳтар намудани инфраструктури сатҳи маҳал пайваста саҳмгузорӣ мекунанд. муҳайё намудани инфраструктур дар маҳал ва беҳтару хубтар гардонидани сатҳи зиндагии аҳолӣ аз ҳадафҳои асосии ҳукумати кишвар дониста мешавад. вобаста ба ин дар ноҳияи 5 сокинону соҳибкорони ватанӣ бо анҷоми корҳои созандагиву бунёдкорӣ дар рушди маҳал ҳиссаи муносиб гузошта истоданд. аз раванди иқдомҳои созанда ҳамкоронамон гузориш медиҳанд. мунфаршнамоии роҳҳои маҳалливу марказӣ, бунёду аз навсозии иншооти мухталифи хуҷагии халқ ва рушд бахшидани анъаноти неку ҳунарҳои мардумӣ аз бандҳои нақшачорабиниҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва сокинони ободгари ноҳияи 5 арзёбӣ мегардад. дар доираи анҷоми ҳамин гуна иқдомоти наҷиб бо саҳми мақомоти маҳаллӣ, соҳибкорони баору номуси деҳаи ҷавонони ҷамоати деҳоти Кабуд Сайфиддинови ноҳия раванди мунфаршкунии масоҳати 1 километру 600 метр роҳҳои маҳаллӣ бо суръат идома дошта, бо ҳиссагузории аҳли деҳа ва ҷалби техникаҳои пуриқтидори роҳсозӣ амалӣ гардида истодааст. чунин иқдомҳо бо саҳми сокинону соҳибкорон дар ҷамоати деҳот бори аввал намуда, балки ҳамасола дар заминаи иҷрои таъкидҳои ободгаронаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пайваста амалӣ карда мешавад. сокинон ба роҳ мондани ин гуна корҳои бунёдкориро агар аз як ҷиҳат баҳри беҳтар шудани сатҳи рӯзгори аҳолӣ амалӣ намоянд, аз нигоҳи дигар баҳри сазовору шоиста таҷлил намудани 35-солагии истиқлоли давлатӣ бозгӯӣ карда мешавад. дар доираи анҷоми чунин иқдомҳои бунёдкорона беморхонаи рақамии рақами 3 ноҳия ки солҳо таъмирталаб буд, ҳамакнун бо саҳми мақомоти маҳаллӣ ва шахсони саховатпеша таъмири капиталӣ гардида истодааст. тавре масъулин иттилоъ доданд, баъд аз пурра таъмир шудани ин муассисаи тандурустӣ ҳам симои зоҳирии бино зебо мегардад ва ҳам сатҳи хизматрасонии тиббӣ ба аҳолӣ хубтар хоҳад шуд. ҳамзамон сокинону соҳибкорон ва ҷавонони деҳаи 16-солагии ҷамоати деҳоти Кабуд Сайфиддинови ноҳия аз таъкидҳои бунёдкоронаи роҳбари давлат рӯҳу илҳоми тоза гирифта ба хотири фарзандонашон дар шароити мусоиди таълиму тарбия ба воя расидан иқдом гирифтанд ки муассисаи нави таълимии рақами 10 сеошиёнаро сохта мавриди истифода қарор диҳанд. муассисаи мазкур бо дар назардошти 15 синфхона ва фарогирии зиёда аз 800 нафар хонанда дар ду баст пешбинӣ гардида дар муҳлати муайян гардида пурра ва бо сифати баланд ба истифода дода хоҳад шуд. ҳамзамон сокинони ҷамоати шаҳраки 5 ноҳия ба хотири рушди ҳунарҳои мардумӣ, истифодаи қедаҳои назди ҳавлигӣ ва захираи маҳсулот барои 2 соли оянда ба ҳам омада аз таҷрибаи якдигар ба худ баҳра бардоштанд. аз чунин амалҳои аҳли деҳот гуфтан мумкин аст ки таъкидҳои доимии пешвои миллатро ба хубӣ эҳсос намуда, баҳри дар амал татбиқ намудани он ҷаҳду талош менамоянд. ҳоло ҳар як сокини ноҳия қедаҳои дар ихтиёр доштаашонро самаранок ба кор бурда, ҳосили онро ба таври тару хушк захира намуда, то дар фасли зимистон аз он истифода намоянд. шоҳзода Самандар, Давлати Файзулло, ноҳияи 5, Ахбор. барои бо дастовардҳои назаррасу шоиста истиқбол гирифтани ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар шаҳри Хуҷанд шурӯъ аз соли 2022 раванди корҳои созандагию ободонӣ тақвият ёфта. тарҳҳое амалӣ шуданд ки баҳри зиндагии аз ин ҳам беҳтару хубтари мардум равона гардидааст. дар давоми 5 соли охир дар шаҳр 1302 иншоот ба истифода дода шуд ки аз нақша зиёд мебошад. ҳоло дар шаҳри Хуҷанд дар зиёда аз 100 иншооти гуногун корҳои сохтмонӣ идома дорад. тафсилоти бештар дар гузориши Абдуваҳоби Абдусаттор. ба муносибати ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар маркази вилояти Соғд шаҳри Хуҷанд корҳои ободонию созандагӣ аз ҷумла бунёди иншооти гуногун бо маром идома дошта, азми ҳамагон ба он равона шудааст ки ин рӯйдоди таърихӣ бо дастовардҳои назаррас истиқбол гирифта шавад. дар шаҳр баробари бунёди даҳҳо иншооти истеҳсолию иҷтимоӣ тадбирҳои мукаммал намудани инфраструктури коммуналӣ ҳам сари вақт амалӣ карда мешаванд.
соли 2025 дар идомаи тадбирҳои созандагии ободонӣ дар маҳаллаҳои 14 ва 15 шаҳр бунёди хатти нави ташноб амалӣ карда шуд. ҳоло бошад корҳо дар хиёбони ба номи Раҳмон Набиёв идома дорад. ин тадбири муҳим дар ҳоле амалӣ карда мешавад ки дар хиёбони Номбурда ва дигар маҳаллаҳои шаҳри Хуҷанд сохтмони биноҳои баландошиёнаи истиқоматӣ ва дигар иншооти ҳаётан муҳим дар авҷ аст. сохтмони хатти ташноб бо дастгирии мақомоти маҳал ва соҳибкорони ҳимматбаланд аз ҷониби корхонаи воҳиди давлатии коммуналии Хуҷанд обу канал бо ҷалби ширкатҳои ватанӣ ва истифодаи техникаю механизми зарурӣ амалӣ карда мешавад. то ин замон дар шаҳр наздики 5 километр қубурҳои хатти ташноб пурра иваз карда шудааст. бо дастгирӣ ва супоришҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд хатти ташнобро аз нав карда истодаем, ки ҳозир дар кӯчаи Раҳмон Набиёв бо дарозии 2200 метр корро иҷро карда шуда истодааст, ки то имрӯз 1800 метрашро ба итмом расондем. хеле ки дар кӯчаи Раҳмон Набиёв то ҳамин рӯза қубури қутураш 300 мм буд. ҳоло дар ҳамин рӯзҳо аз сабаби бунёди биноҳои баландошиёна қутураш 80 мм насб карда истодаем. пас аз иҷрои корҳо дар хиёбони ба номи Раҳмон Набиёв дар дигар маҳаллаҳои соҳили рости дарёи Сир низ иваз намудани қубурҳои хатти ташноб оғоз мешавад. лоиҳаи иваз намудани қубурҳои хатти ташноб омода буда, ба гуфти масъулон ин тадбир дар соли 2027 бо дастгирии шарикони рушд мавриди амал қарор мегирад. вобаста ба талабот ва ба инобат гирифтани теъдоди иншооти истеҳсолию иҷтимоӣ инчунин шумораи аҳолӣ дар ин қисмат қубурҳои қутраш гуногун гузошта мешавад. ёдовар мешавем ки дар шаҳри Хуҷанд бунёди хатти ташноб ҳанӯз солҳои 1960-1970 асри гузашта амалӣ гардида буд ва вақтҳои охир бо сабаби кӯҳнаю фарсуда шудан кормандони корхонаи Хуҷанд обу канал ба мушкил мувоҷеҳ мешуданд. дар соли 2027 бо дарозии 12 километр хатти ташноб дар соҳили Рос иваз карда мешавад, ки дар оянда мушкиле ки дар соҳили Рос ҳаст бартараф карда мешавад. дар маҷмӯъ давоми солҳои 2026-2027 дар шаҳри Хуҷанд пурра иваз кардани 17 километр қубурҳои хатти ташноб дар назар аст ва ҷиҳати иҷрои саривақтии корҳо дар баробари мақомоти давлатию шарикони рушд соҳибкорон ҳам саҳми назаррас мегузоранд. бо афзоиши талабот ба нерӯи барқ ва рушди босуръати саноат, истифодаи манбаъҳои барқароршавандаи энергия аз ҷумла панелҳои офтобӣ аҳамияти бештар пайдо кардааст. бо ин мақсад дар шаҳри Турсунзода тадбирҳои зарурӣ амалӣ карда мешаванд, ки он метавонад қисми муайяни талаботи энергетикиро таъмин намуда сарбории шабакаи барқиро коҳиш диҳад. гузориши ҳамкорони мо дар ин хусус. истифодаи панелҳои офтобӣ ба сарфаи маблағ, коҳиши хароҷоти нерӯи барқ, беҳтар гардидани амнияти энергетикӣ ва ҳифзи муҳити зист мусоидат мекунад. насби чунин таҷҳизот махсусан дар корхонаҳои истеҳсолӣ, муассисаҳои иҷтимоӣ ва хонаҳои истиқоматӣ имкон медиҳад, ки дар соатҳои рӯз қисми зиёди нерӯи барқ аз ҳисоби манбаи тозаи энергия истеҳсол карда шавад. дар шаҳри Турсунзода низ ҷиҳати баланд бардоштани фарҳанги истифодаи сарфакоронаи нерӯи барқ, пешгирии талафоти барқ ва ҷорӣ намудани технологияҳои муосири энергетикӣ тадбирҳои зарурӣ амалӣ карда шудааст, ки он ба беҳтар гардидани таъминоти аҳолӣ бо барқи хушсифат ва фаъолияти мунтазами корхонаҳо мусоидат хоҳад кард. дар баробари ин, барои таъмини аҳолӣ бо нерӯи барқи хушсифат, корҳои омодагӣ ба давраи тирамоҳу зимистони солҳои 2026-2027 ба роҳ монда шуда, имрӯзҳо таъмиру таҷдиди хатҳои интиқоли барқ, омода намудани зеристгоҳҳо, санҷиши таҷҳизоти барқӣ, захира намудани маводи зарурии техникӣ идома доранд. соли 2026 барои кам кардани талафот дар хатти барқи ҳавои 10 киловолта чашмаки 11 пахтовод ки дар ҳолати себорӣ қарор дошт, мо ба миқдори 12,6 километр хатти барқи нав кашида онро як қисми бори онро ба чашмаки дигар гузаронидан нақшаву чорабинӣ тартиб додем. яке аз корҳои дигари муҳиме ки масъулин пайи иҷрои он қарор доранд, ин насбу васли ҳисобкунакҳои барқии билингӣ мебошад. ин гуна ҳисобкунакҳо барои ба ҳисобгирии дақиқи истифодаи нерӯи барқ ва беҳтар намудани сифати хизматрасонӣ ба муштариён насб карда мешавад. тибқи лоиҳа то охири соли 2026 зиёда аз 20 000 ҳисобкунакҳои барқӣ бояд насб карда шавад
و در سال آینده به نقشه گرفتند که تمامی تا حتی دهه‌های دوردست‌ترین شهر تورزوده حسابناک‌های برقی نظام نو بیلینگی نصب کرده می‌شود. واقعا استفاده وسیع پنل‌های آفتابی، آمادگی سریع به موسم تیرمو و زمستان و استفاده عاقلانه نیروی برق زمینه مهمی تامین اهالی با نیروی برق باصفت و رشد استوار اقتصادی کشور به حساب می‌رود. با این مقصد مسئولین آینده نیز با استفاده از امکانات‌های موجود بوده تدبیرهای سریع را راه‌اندازی می‌نمایند. معاملات غیرقانونی مواد مخدر عمل نامطلوب و طبق مقررات قانونگذاری جنایت می باشد. کارمندان کمیته دولتی امنیت ملی فعالیت گروه متشکل جنایت پیشه را مشاهده نموده در نتیجه عملیات تفتیشاتی دلیل جنایی را معین و اعضای آن را دستگیر نمودند. تفصیلات در گزارش نوبتی. مواد مخدر عامل اساسی ویرانشوی سلامتی انسان و تنزل معنوی و اخلاقی بودند. تهدید جدی به امنیت ملی و ثبات جامعه به حساب می‌رود که آن باعث افزایش جنایتکاری، پاشخوری عائله‌ها و پهنشوی بیماری‌های سیرویتی میان اهالی بخصوص نسل جوان می‌گردد. مبارزه با این وبای عصر نه تنها وظیفه مقامات حفظ حقوق بلکه برای هر یک ساکن تاجیکستان قرض شهروندی میباشد. تنها با راه مبارزه دستجمعانه، ترغیب طرز حیاتی سالم و معرفت‌ناکی جوانان میتوان جامعه را از این خطر حفظ کرد. ضمن راه‌اندازی چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی کارمندان کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان باز یک دلیل قاچاق، انتقال، نگاهداری و معاملات غیرقانونی واسطه‌های نشادار در حدود ناحیه کوشانیان ولایت ختلان آشکار و پیشگیری گردیده در حجم مخصوصاً کلان مواد مخدر دریافت و مصادره شد. دو نفر اعضای گروه نشاجلاب فراملی شهروندان قربانов محمدعلی فیضعلیویچ سال تولدش 1982 ساکن ناحیه وخش قبلا در فدراسیون روسیه برای معاملات غیرقانونی مواد مخدر با مهلت 10 سال و 2 ماه از آزادی محروم شده است و احیایف سید مظفر توشمرودویچ سال تولدش 1970 ساکن ناحیه وخش قبلا در فدراسیون روسیه برای معاملات غیرقانونی مواد مخدر با مهلت 11 سال از آزادی محروم شده است بازداشت کرده شدند. در رفت چاره‌بینی‌های اپراتیوی تفتیشاتی معین کرده شد که قربانov محمدعلی و احیایف سید مظفر مواد مخدر را منتظم از مخفیگاه واقع در حدود ناحیه کوشانیان دسترس می‌نمودند. واسطه نشادار و شریک جنایتیشان فیضف سیراج‌الدین که حالا در کفت و کف قرار دارد از گروه‌های فراملی نشاجلاب افغانستان با راه قاچاق گرفتند آن را در مخفیگاه پنهان می‌کرده است. بازداشت شدگان مقصد داشتند که این مقدار مواد مخدر مصادره شده را توسط نفرانی با اعتماد خود در حدود ولایت ختلان پهن نموده با این را مبلغ کلان پولی به دست بیارند. در نتیجه تشخیص مواد مخدر مصادره شده معین گردید که آن واسطه نشادر نوهای حشیش و افیون بوده. وزن عمومیش 15 کیلوگرم را تشکیل می‌دهد. نسبت به قربانov محمدعلی و احیایف سید مظفر با دسترسی مدعای 32 قسم 3 و 200 قسم 4 بند دی کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز کرده شده تفتیشات پیشکی دوام دارد. باعث تأسف است که ساکنان الهیده جمهوری به قدر زندگی آرام و آسوده نرسیده با امید دریافت پول و مال مفت دست به جنایت میزنند. با این اعمال ننگین آنها خود و پیوندانشان را در نزد همدهگان و ساکنان شرمسار میسازند و ابدا داغ ناشستنی و نابخشیدنی محرومیت از آزادی را میگیرند. این طایفه باید هرگز فراموش نسازند که قدمی در پیراهای جنایت گذاشتهشان آشکار میگردد و آنها حتما در نزد قانون جواب خواهند گفت. سال جاری خوجگی‌های کشاورزی ناحیه رشت در مساحت بیش از 1600 گکتار کارتوشکا کشت نمودند. امروزها آبمانی در میدان‌های کشت و کارهای اگروتکنیکی زراعت جریان دارد. همکاران ما گزارش می‌دهند. رشد ساحه کارتوشکاکاری یکی از راه‌های تامین اهالی و بازارهای کشورمان با محصولات خودی به شمار رفته. با این مقصد همه ساله خوجگی‌های کارتوشکاکار ناحیه رشت با تخمی‌های خودصفت تامین کرده می‌شوند تا بدین وسیله مساحت کشت و استحصال نان دوم باز هم افزاید. این است که سال جاری خوجگی‌های کشاورزی از همه امکانات‌های موجوده عاقلانه و ثمرناک استفاده نموده مساحت کشت کارتوشکا را به 1600 گکتار رسانیدند که در قیاس به سال گذشته خیلی هم زیاد می باشد. بیشتر مساحت کشت کارتوشکا از سطح بحر در بلندی تا 1650 متر جایگیر بوده. اقلیم و شرایط موضعهای بلانکو اساساً برای کارتوشکا کاری خیلی هم مساعد می باشد. با توصیه عالمان ساحه در منطقه های بلانکو اساساً تخمی های خودصفت
به اقلیم محل سازگار کاشته می شود تا دهقانان از حساب ذخیره تخمی مرحله به مرحله میدان کشت را زیاد کرده حاصل خوشصفت استحصال نمایند. از جمله سال روان در مغزیه‌های بلندکوی دهه خواست جماعت دهات قلعه سرخ نوهای تاجیکستان پیکاسو، سرخاب، الیتا و دیگر تخمی‌های سرحاصل را کش نمودند. زیرا حاصلناکی این نمود تخمی‌ها خیلی هم بلند بوده، صفت محصولات هم بهتر می باشد. عین حال در موضعی که ما کشت کارتوشکا گذرانده ایم، موضعی جای چراگاه می باشند که 28 گکتار زمین کارتوشکا برای کشاورزی باشند که تا 35 سنتری جمع‌آوری کرده شد. امسال نقشه کشت کارتوشکا را به 38 گکتار رساندیم که عین حال نقش و نمای کارتوشکا بهتر است. امروزا مانع قطعه‌های کارتوشکازار جریان داشته، به جا آوردن قاعده‌های اگرتکنیکی و مانع سری وقتی و نشأونمای میدان‌های کارتوشکازار مساعدت نموده ایستاده است تا از این حساب کشاورزان حاصل فراوان استحصال نمایند. با مقصد عاقلانه و ثمرناک استفاده بردن زمین‌ها، دهقانان بین قطار نهالان ده‌ها نمود زراعت‌ها را کش نمودند تا بدین وسیله خواجگیداران احتیاجات خانواده‌شان را تامین نمایند. در زمین‌های ته‌دشتی باشد با استفاده از تکنیک‌های صحوی جمع‌آوری حاصل و ذخیره خاشاک ادامه دارد. همین طریق کشاورزان ناحیه ایرج از روزهای مساعد باد هوا استفاده برده جد و جهد دارند تا مساحت 2000 گکتار غلظا را به تلف جمع‌آوری نموده آبمانع و نگاهبین میدان‌های کارتوشکازار را پرزور نمایند تا از این حساب حجم استحصال کارتوشکا را افزایش دهند. ایدیگولی محمود، دادرجان مرزازاده برای برنامه اخبار از ناحیه ایرج. بخشیده به جشن 35 سالگی استقلال دولتی در دانشکده کوهی و متالورگی تاجیکستان تحت عنوان آماده‌سازی متخصصان ساحه کوهکاری و متالورگی مشکلات و دورنما فورم جمهوریوی دایر شد. معلومات بیشتر در گزارش همکاران ما. در دانشکده کوهی و متالورگی تاجیکستان فورم جمهوریوی تحت عنوان آماده‌سازی متخصصان ساحه کوهکاری و متالورگی مشکلات و دورنما با معرفی محصولات ساحه کوهکاری و متالورگی آغاز گردید. اشتراکداران ابراز داشتند که در دوران صاحب استقلالی برای رشد ساحه صنعت، بنیاد کارخانه‌های نوی استحصالی، استخراج و کارکرد اشیاء خام وطنی، اینچنین استحصال محصولات نهایی زمینه‌های مساعد فراهم آورده شد. در این زمینه تأمین کارخانه‌های صنعتی با متخصصان صاحب کسب یکی از مسئله‌های مهم ساحه ارزیابی گردید. در جریان فورم مسئله‌های مطابق نمودن نظام آماده‌سازی کادرهای مهندسی و تکنیکی به طلبات کارخانه‌های استحصالی، به نقشه‌گیری قبول دانشجویان با نظرداشت احتیاجات ساحه، تأسیس اختصاص‌های نو و تکمیل مضمون و محتوای برنامه‌های تعلیمی بررسی گردید. اشتراکچیان عاید به تجربه آموزی دانشجویان در کارخانه‌ها، کان‌ها، آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های استحصالی، اینچنین تکمیل تجربه کسبی آموزگاران اختصاص‌های مهندسی و تکنیکی مبادله افکار نمودند. تأکید گردید که نقش کارخانه‌های صنعتی در آماده‌سازی کادرها، تشکیل پایگاه‌های تجربه آموزی، استفاده آزمایشگاه‌ها و امکانات تکنیکی کارخانه‌ها در روند تعلیم اهمیت کلان دارد. همکاری مؤسسه‌های تعلیمی و کارخانه‌های استحصالی همچون عامل مهم تشکل ملکه‌های کسبی دانشجویان ارزیابی گردید. در ملاقات آخرانی که با صنعتیان ساحه داشتند، جناب عالی اساسگزار صلح و وحدت ملی تاکید نمودند که دانشکده کوهی متالورگی تاجیکستان به یک زمینه اساسی، به یک بازی اساسی تبدیل داده شود تا که متخصصان جوابگو به طلبات‌های بین الخلقی تیار کرده شوند. وظیفه دار کرده شدند که وزارت و اداره ها و از آن جمله دانشکده ما وظیفه دار کرده شد که ما برنامه‌های تعلیمی را موافق به طلبات کارخانه‌ها تهیه نماییم و جاری نماییم و بیشتر تکیه نماییم به تحصیلات دوالی. یعنی دانشجوهای ما باید در آینده هم تحصیل نمایند، هم رفته در استحصالات فعالیت خود را برآورند. فورم جمهوریوی برای تبادل تجربه، معرفی امکانات مؤسسه‌های تعلیمی، علمی و کارخانه‌های صنعتی، بررسی مسائل ساحوی و تحکیم همکاری علم و معارف با استحصالات زمینه مساعد فراهم می‌آورد. عبدالوهاب عبدالستار، الیاس باباجان، شهر بوستان، اخبار.
از 10 تا 20 ایول سال جاری در شهر شانگهای جمهوری مردمی چین المپیادای بین المللی از فن متماتیک برگزار گردید. خوانندگان تاجیک از بانفوذترین آزمون ذهنی جهان یک مدال نقره، 2 مدال برنجی و 2 افتخارنامه به دست آوردند. در فرودگاه بین المللی دوشنبه غالبان 67مین المپیادای بین المللی متماتیک با تنتنه استقبال گرفته شدند. گزارش همکاران ما در این خصوص. در فرودگاه بین المللی شهر دوشنبه غالبان 67مین المپیادای بین المللی متماتیک با تنتنه استقبال گرفته شد. المپیاد از 10 تا 20 ایول سال 2026 در شهر شانگهای جمهوری مردمی چین برگزار گردیده. دسته منتخب جمهوری تاجیکستان از بانفوذترین آزمون‌های ذهنی جهان یک مدال نقره، 2 مدال برنجی و 2 افتخارنامه به دست آورده. نمایندگان مؤسسه دولتی مرکز جمهوری دریافت و رشد استعدادهای وزارت معارف و علم، آموزگاران، والدین و دوستداران علم و معارف غالبان را با صمیمیت خاصه پیشواز گرفته. موفقیت نوبتی خوانندگان تاجیک را در المپیاد بین المللی متماتیک تحفه ارزنده به استقبال 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان عنوان کردند. من یوسف میابون خواننده صنف 11 لیسه پرزیدنتی برای خوانندگان بلاغت جمهوری تاجیکستان در المپیاد ایموی 2026 در شانگهای گذشتگی سزاوار جای سوم شدم. در همون المپیاد زیاده از 120 دولت اشتراک نمودند و دسته تاجیکستان در همونجا 2 مدال برنجی و 1 مدال نقره سزاوار شد. من عبدالله خسرو خواننده صنف 9 مکتب خاتم و پو در المپیاد بین المللی 67 ایمو 2026 سال در شانگهای سزاوار جای سوم شدم. در این المپیاد زیاده از 120 دولت اشتراک کرد و تقریبا 670 نفر اشتراک کرد. افتخارمندم که در چنین المپیادهای بین المللی ما اشتراک میکنیم و پرچم تاجیکستان رو بلند میپروریم. پیشواز غالبان المپیاد در فضای تنتنوی برگزار گردیده به عامه روح و الهام تازه بخشید. المپیاد بین المللی متماتیک از سال 1959 این جانب برگزار میگردد و جمهوری تاجیکستان از سال 2005 در آن فعالانه اشتراک مینماید. تا به امروز خوانندگان تاجیک در عموم صاحب 8 مدال نقره، 30 مدال برنجی و 60 جای افتخاری گردیدند. اشتراکی با موفقیت دسته تاجیکستان در المپیاد این ساله نه تنها آمادگی سطح بلند خوانندگان بلکه ثمره سیاست معارف پرورانه دولت و حکومت کشور و سهم آموزگاران است. همساله با فرو رسیدن سال نو تحصیل در تمام مؤسسه های تعلیمی شهر و ناحیه های مملکت جهت فراهم آوردن شرایط مساعد تعلیم تدبیرهای آمادگی راهاندازی و عملی کرده می شوند. به این خاطر اهل معارف ناحیه قبادیان در موسم تعطیل تابستانه محصلین از حساب بودجت محلی جلب صاحبکاران وطنی و کمیته پدر و مادران توانستند تا این مدت قسمت بیش مؤسسه های تعمیر شده سال نو خوانش آمادگی می گیرند. گزارش همکارانمان ادامه بخش این موضوع است. بلند برداشتن سطح و صفت تعلیم، فراهم آوردن بهترین شرایط و امکانات مساعد تعلیم و تربیت و به کمال رسانیدن نسل جوان در روحیه وطن دوستی و خویشتن‌شناسی از هدفهای محوری حکومت کشور دانسته می شود. از این رو در دوران صاحب استقلالی میهن در تمام شهر و ناحیه‌های مملکت تعداد مؤسسه‌های عالی و میانه کسبی به تدریج زیاد شده، نسل نورس و جوان از بهترین امکانات معاصر علم آموزی به طور وسیع بهره‌ور می‌گردند. در زمینه این با مقصد در سطح بلند استقبال گرفتن سال نو تحصیل، شعبه معارف ناحیه مؤسسه‌های تعلیمی و تا مکتبی را تعمیر با صفت نموده آمادگی به روز دانش می‌گیرند. طور اطلاع داده شد در ناحیه قبادیان 61 مؤسسه تعلیمی فعالیت داشته بهر استقبال ارزنده خوانندگان به سال نو خوانش از تمام امکانات به طور وسیع استفاده نموده ایستادند. اهل آموزگاران مؤسسه تعلیمی رقم 54 ناحیه در یکجایی با کمیته پدر و مادران تمام صفخانه‌ها را با صفت بلند تعمیر نموده به سال نو تحصیل آمادگی همه‌جانبه دیدند تا در سال نو خوانش بهر خوانندگان بهترین شرایط تعلیم را فراهم آورند. اهل کلکتیو یک جویه با واسطه حشر رنگبار کرده تیار کرده مؤسسه به پورگی برای قبول خوانندگان در سال 2026 و 27 به پورگی تیار می باشد. در مؤسسه در دو بس 540 نفر خوانندگان
و تعلیم فرا گرفته می شود. حالا وابسته به روند آمادگی‌ها به سال تحصیلی 2026-2027 اهل آموزگاران مؤسسه‌های تعلیمی ناحیه قسمت بیش صفخانه‌های تعلیمی را تعمیر نموده جهت باز هم بهتر و خوبتر به راه ماندن صفت تعلیم محصلین میان آموزگاران سمینار و واخوری‌ها صورت می‌گیرد. مسئولین شعبه معارف ناحیه هدف به آن روانه نموده ایستادند که در سال نو تحصیل برای خوانندگان شرایط مساعد علم آموزی فراهم آورده شود و خوانندگان از امکانات مهیا گردیده به طور وسیع استفاده نمایند. همزمان برابر آمادگی‌ها به سال نو تحصیل با سهم مقامات محلی، صاحبکاران و شخصان سخاوتمند در نزد چندی از مؤسسه‌های تعلیمی روند ساختمان صنفخانه‌های علاوگی با مرام جریان داشته مسئولین هدف دارند که در مهلت پیش بینی گردیده انشاءات مذکور را پورا ساخته مورد بهره برداری قرار دهند. شاهزاده سمندر، دولت فیض‌الله، ناحیه قبادیان، اخبار. افراطگرایی و تروریسم همچون ظهورات نامطلوب جامعه به یکی از مشکلات گلوبالی تبدیل یافته اهل سیاره را به تشویش آورده است. در کارهای زیادی علمی تحلیلگران، عالمان و سیاستمداران این ساحه بررسی شده مشکلات مذکور آن را تقاضا می‌کند که این سمت باید به طور وسیع و همه‌طرفه آموخته شده سبب و عامل‌ها و چاره‌های پیشگیری کننده تروریسم و اکستریمیسم معین کرده شوند. شرح بیشتری موضوع در تهیه قمرالدین حسین زاده. солҳои охир ҳаракатҳои ифротгароӣ ва динию мазҳабӣ авзои сиёсии ҷаҳони муосирро ноором карда ҳаёти осоиштаи мардумро зери хатар мегузоранд. терроризм ва ифротгароӣ зуҳуроти номатлуби ҷомеа ба шумор рафта он дар пай оқибатҳои нохушро доро аст. ин зуҳуроти номатлуб имрӯз дар миёни бархе аз ҷавонон реша давонда ба яке аз муаммоҳои рӯз ва мушкилии башарият табдил ёфтааст. дар ин росто ҳар як фарди комилҳуқуқи ҷомеа ва муборизи ватанро мебояд бар зидди ин зуҳурот муборизаи беамон барад бо донишу заковат ва ақидаи солим дар ҳифзи арзишҳои миллӣ ва рушди тоҷикистони соҳиби истиқлол саҳми арзанда гузорад. дар раванди инкишофи ҷомеаи ҷаҳонӣ зуҳуротҳои номатлуб ҳамқадами инкишофи замон ҳастанд. терроризм зуҳуроте мебошад ки ҷомеаи ҷаҳониро аз қадим фаро гирифтааст ва дар марҳилаҳои муайян ба суботи сиёсӣ ва иҷтимоии ҷомеаи ҷаҳонӣ халал ворид мекунад. ҷумҳурии Тоҷикистон аз ибтидои солҳои 90 ба омилҳои сар задани терроризм ва гурӯҳҳои динии ифротӣ рӯбарӯ аст ва самаранок бо ин зуҳурот мубориза бурда истодааст. тарзи тарғиботу ташвиқоти гурӯҳҳои динии ифротӣ нисбати ҷавонон тавассути шабакаҳои иҷтимоӣ гузаронида мешавад ва аксари ҷавонони мо ки ҷаҳонбинии номукаммал доранд, ҷаҳонбинии пухтарасида надоранд, тез фирефтаи ин гурӯҳҳои динии ифротӣ мешаванд ва ба фаъолияти террористӣ ва фаъолияти экстремистӣ ҷалб мешаванд. амнияти миллӣ низ яке аз масъалаҳои муҳимтарин ҷомеа мебошад ки он ҳифзи шахсият, ҷамъият ва давлатро аз ҳар гуна муборизаҳои зидди ҳуқуқӣ ва зидди давлатӣ таъмин менамояд. аз нимаи дуюми асри 20 терроризм ва экстремизм мавриди таваҷҷӯҳи ҳаматарафаи олимон ва сиёсатмадорон қарор гирифт. таҳлилҳо нишон медиҳанд ки ҷавонони зиёде аз надоштани саводи кофии динию дунявӣ ба ин зуҳуроти номатлуб майл намуда дар ин роҳ ки ягона ҳадафи муайян надорад нокому гумроҳ мешаванд. тарбияи ҷавонон дар рӯҳияи ватандӯстӣ, хештаншиносии миллӣ ва қадр намудани арзишҳои волои истиқлолият аз муҳимтарин омилҳои пешгирии шомилшавии ҷавонон ва ҳифзи ҷомеа аз хатари ин вабои аср дониста мешавад. имрӯз ҷомеаи ҷаҳониро таҳдид ва хатарҳои фаро гирифтанд ки ҷумҳурии Тоҷикистон ки ҷузъи ҷудонашавандаи ҷомеаи ҷаҳонӣ аст аз ин хатарҳо дар канор буда наметавонад ва воқеан ҳам дар баробари дигар масъалаҳои муҳим ё ки проблемаи асосии ҷаҳони муосир терроризм ва экстремизм ҳам яке аз мушкилоти ҷомеаи ҷаҳонӣ ба ҳисоб меравад ва бояд қайд кард ки аз рӯи моҳияти ин масъала терроризм ва экстремизм ба чанд марҳала метавон гуфт ҷудо мешавад ва дар аввал ин радикализм ё тундгароӣ аст ва баъд экстремизм аст ва дар ниҳоят терроризм аст. мушкилоти асосӣ дар он аст ки маҳз объекти таъсири инҳо яъне объекти коркарди ин гурӯҳҳои экстремистию террористӣ ҷавонон ба шумор мераванд ва ҷавонон ки ҳамчун
قشر فعال جامعه معاصر و از آن جمله جامعه ما به شمار می روند متاسفانه در زیر تهدید و تأثیر این گروه ها قرار می گیرند. ҷавонони соҳибилм тарбиятдида бо маърифат ва қавиирода ҳеҷ гоҳ ба ин амалҳои зишт ва ноҷот даст намезананд. Аз ин рӯ насли ҷавони имрӯзро мебояд бо шукргузорӣ аз даврони соҳибистиқлолии кишвар баҳри ҳифзи арзишҳои миллӣ ва арҷ гузоштан ба фарҳангу тамаддуни бостонӣ пайваста дар пай омӯзиш бошанд. Аз илму ҳунарҳои муосир бохабар гашта худ ва ҷомеаро аз хатарҳои глобалӣ муҳофизат намоянд ва баҳри ободиву созандагии меҳан саҳми арзанда خودرو گذارند. در صحیفه نوبتی همکارانمون شما را با خبرها از خارج کشور آشنا می‌سازند. توجه نمایید. بیش از 700,000 نفر از آبخیزی‌ها در ایالات عاصم هندوستان ضرر دیدند. با گفته مقامات محلی 62 نفر در این حادثه به هلاکت رسیدند. بر اثر بارشات شدید که یک هفته باز ادامه دارد، якчанд дарёҳо аз соҳилҳо баромада маҳаллои аҳолинишинро зери об гузошта хонаҳои сиқуматиро вайрон карданд. сокиноне ки манзилҳои худро аз даст доданд дар паноҳгоҳҳои муваққатӣ ҷойгир мебошанд. дар минтақаҳои осебдида корҳои наҷотдиҳӣ ва ҷустуҷӯӣ идома доранд. мувофиқи пешбинии метеорологҳо сатҳи об дар дарёҳо аз сатҳи маъмулӣ баланд мебошад. аз ин рӯ хатари обхезии нав боқӣ мемонад. бар асари ба амал омадани раъду барқ дар Канада сӯхтори ҷангалзор ба амал омад. танҳо дар як ҳафтаи охир дар вилояти Колумбияи бритониёӣ 35,000 зарбаи барқ ба ҷангалзорҳо ба қайд гирифта шудааст. ҳоло дар минтақа тақрибан 90 нуқтаи оташсӯзии фаъол мавҷуд аст. вазъиятро гармии ғайримуқаррарӣ ва ҳавои хушк бадтар месозад. дар ин замина мақомот сокинонро ба ҷойҳои амн мекӯчонад. барои хомӯш кардани сӯхтор беш аз 5,000 мутахассисони хадамоти фавқулода ва 300 адад техникаи авиатсионӣ фиристода шуданд. дар маҷмӯъ аз оғози мавсими тобистона дар Канада тақрибан 3 миллион гектар ҷангал сӯхта нобуд гаштааст. дар шаҳри бордои фаронса сокинони се минтақа дар натиҷаи сӯхторҳои шадид ба ҷойҳои амн кӯчонида шуданд. сӯхтор дар минтақаи бо номи коммунаи Сомос оғоз ёфта сипас ба гирду атроф паҳн гардид. иттиҳоди аврупо хабар дод ки барои ёрӣ ба фаронса ҳавопаймоҳо ва чархболҳо аз Португалия, Хорватия, Чехия ва Словакия фиристода мешаванд. ширкати SpaceX озмоиши 13-уми киштии кайҳонӣ Starship-ро бо муваффақият гузаронид. парвоз аз космодроми Техаси Иёлоти Муттаҳидаи Америка сурат гирифт ва тақрибан 1 соат давом кард. дар ин муддат киштӣ дар атрофи замин давр зада 20 маҳвораи Starlink-ро ба масир баровард. пас аз иҷрои вазифа он дар уқёнуси Ҳинд ва суръатдиҳандаи мушак дар халиҷи Мексика фуруд омаданд. ин миссия марҳилаи калидӣ барои омода кардани парвозҳо ба Моҳ ва Марс, инчунин густариши шабакаи орбиталии моҳвораҳои зеҳни сунъӣ мебошад. парлумони ҷопон лоиҳаи қонунро дар бораи таъсиси пойтахти дуюм қабул кард. ҳангоми ба амал омадани зилзила, обхезӣ ва дигар офатҳои табиӣ дар Токио мақомоти асосии давлатӣ ва пойтахти дуюм интиқол дода мешавад. ин тадбир ба таъмини фаъолияти устувор ва бефосилаи мақомоти ҳокимият нигаронида шудааст. ҳуқуқи интихоб ба сарвазири кишвар вогузор карда мешавад ки пойтахти захиравиро аз минтақаҳои дорои шароити муносиби иқтисодӣ ва шумораи зарурии аҳолӣ муайян созад. таъйинот аз рӯи натиҷаҳои баррасии дархостҳои пешниҳодкардаи минтақаҳо амалӣ карда мешаванд. соҳаи саноати олмон дар моҳ тақрибан 15,000 ҷойҳои кориро аз даст медиҳад. дар иттиҳодияи федералии саноати олмон вазъиятро мушкил арзёбӣ мекунанд ва чунин мешуморанд ки сабабҳои асосии ин тамоюл маҳдудиятҳои тиҷоратӣ ва боҷҳои баланди Иёлоти Муттаҳидаи Америка мебошанд. ғайр аз он истеҳсолкунандагони олмонӣ бо рақобати Чин рӯбарӯ мешаванд ки дар он ҷо бисёр корхонаҳо дастгирии давлатӣ мегиранд ва метавонанд молҳоро бо нархҳои арзонтар бароранд. тибқи иттилои иттиҳодия вазъиятро тағйир додан мумкин аст. барои ин корхонаҳо бояд зеҳни сунъӣ ва технологияҳои муосирро болотар ҷорӣ кунанд. бинандагони гиромӣ, дар ҳамин ҷо нашри муфассали барномаи иттилоотии ахбор ба анҷом мерасад. барномаҳои дигари телевизиони Тоҷикистон идома доранд. хайр, саломат бошед.